Wahanthok Leiba Punsi, episode number 3. Asida mayam punamapu eihakna Bro Thockchom na taram na okcheri. Eihakki asigum laba initiative Wahanthok Leiba Punsi haina mingthonjari ba agi initiative asi yam chamna free flow da thoidok ba hen ba edit kumba natraga particular script thoidok ba yaudana aina sandokte ba dugum laba ngasigi mirolgi natraga tungda lakpa mirol singi oina punsida wahanthok leina success achieve tawbagi adugum laba journey ama natraga design ama semgatpagi adugi platform ama guidance natraga mentorship fangbagi adugum laba platform ama haiba platform sida kanagumba mana punsida wahanthok leina success achieve tawbada darkar taba step singdo eihakki punsida eihakki punsigi journey da tamsinjarakpa lesson sing plus eihakna last 20 years da eihakna thijinjaruba research malemda successful oigraba mioiba kayagi punsida eihakna tawjaruba research kayadagi phangjarakpa adugumlaba learning sing adugumba tips and tricks strategy makoigi life da turning point ama ohenkiba karigidamukta makhoi life se mayamdagi tongalibano karigidamukta akoigi malemda makhoi se achauba impact ama natraga makhoi punsida success ama difference ama meaningfully makhoi punsida purakpa ngamkhibano haiba adugi winning formula adugi winning mantras adugi brahmastras mayamdo eihakki khangjaba level da collection tawjare haraga eihakna squeeze tawjaraga framework amagi mawongda Thagatcharaga haiba learning puramak to punsinjaraga learning se mioiba ama nikhaki punsidagi lorokpanate khoigi at least 100 plus successful people in the world makhoigi punsidagi winning formulas mayamda lokachare haraga squeeze tawraga yamna chamna easy to understand oiba mawongda ehanga semjaraga adugumba framework ni ehanga semjari base haiba framework segi matangdani eihakna sigi wahanthok leiba punsi haibasida sigi ahanba series sidaina mayamda share tawjadabase haukiba series haukiba episode ani da aikoina chauragna masigi platform sida koigi wahanthok leiba punsi ama semgatpagi isagi blueprint ama semgatpada haitareko isagi blueprint ama semgatpada dakataba ahanba road kahitare foundation dugi matang da chauragna aikoina discuss tawgre kanagumamna punsida mai pagna bahona bada leiba thengnaba akoigi normal oiba scenarios ta thengnaba akoigi road blocksing problemsing chaitheng kaya makhan gi chaitheng kaya nonglei nuksit kaya adugi matang da chauragna aina share tawjakhre eihagi sagi punsida su thengjarakpa adugumlaba chaitheng kaya pain kaya madugi matang da su madugi consequence kaya ehangna thengnajarakpa adugi matang da su ehangna chauragna share tawjakhre adugi matung da khoi da bo chauragna discuss tawkri se khoigi foundation ama kamaina semgatkani blueprint ama sem taragadi life ki success oibagi sigi ahanba foundation se karino si matang da khoi chauragna nainari si nainari ngai kansida just recap tawboina ko mayam dai share tawjage recap tawboina maramdi last 7-10 days numit hafta ama tarani sujale khoina discuss tawkhibado mayam gi memories ta yam sengna sharp oina leram dabusu ye duga eihakki ano viewers ke asulai makoi gi damakta makoi gi benefit ki damakta ihana yam samna madugi matang da share tawjage mamang da khoina maruina khoina focus tawkiba point ani khak ko adugi matang da share tawjage ai slide show mu chage mayam da explain tawbada natraga understand tawbada mayam easy oina bi damakta ai slide show mu tawjage matang sida eihakna haijakibaduni ko aigi atopa channel singda atopa platform singda akoigi edit kumba natraga some commercial loiba mongda khara ina kena tawi present tawje mayamda aigi keno mayamdo aigi katra contents mayamdo adubu sidi eihakki imalon ni aikoigi Meitei ron ni
isagini ko adu khanjaraga yamna chamna straight from the heart thamoidagi ko karimta sida edit yaudana filter yaudana free flow da ai share tawjabagi adugumba mayam dagi permission adu mayam dagi lawjage masina so inu ngai gani khali mayam da ko relate tawbada ekhoi mayam amatani ekhoi level am tadani leminari se adubu si khangmina bada asmaina kemte edit yaudana karimta commercial oiba adugumlaba high tech oiba pot kaya yaudana cham chamna wari sanaragade ekhoi khangmina bada hena easy oigadra khanjaraga aigi imalon gi asigumlaba aigi program Wahanthok Leiba Punsi se yam chamna tawjabani ai hujik slide show da ucharake okay last episode ta ko yam samna thamjage classroom gi mong do oidana ba ko yam chamna thamjage aikoina the four quadrants of success and fulfillment hai gi matang do wari sanaki ahan ba aikoina hari se khwaidagi best aikoina attempt tawgado ba se mioi ba khuding magna accomplished life haiba masigi mong sini sida leiri se mahak se punsi da success su oi ma se sen pai gani magi position wangani amasung magi thamoido adu mati apen bana thangani magi thamoida ahangba pen da ba kaimta leiroi ma se fulfilled oiba life masigi life sini khoina target tawjadori se ko aduga ani subada leisna successful without purpose haibisani kaino haikanda maki profession mana tawjariba मासे थबक तबु ओइरो नत्रगा बिजनेस तबु ओइरो नत्रगा आर्ट नट ओइरो नत्रगा पेंट ओइरो नत्रगा स्पोर्ट्स ओइरो एनी लाइन अमदा मासे चंगागा मागी लाइन दु दि सक्सेस ओइखरबा अदुबु मागी थमोइदी एम्प्टी ओइबा मरमदी मासे अदुगी लाइन दु द पिथोकनरको मिनतबनिना मागी मासिगी थबक से तोरकप कांदा मासे को माउंदा स्ट्रेस फील तौबा अदैदी माउंदा करिगुंबा मागी मनुंगदा मागी थमोइ नुंगदा लेरिबा पेंदबा कयादो फुलफिल तौनबैदमक्ता अतो अतोपा होइगी पांबै कया थिरकपा अदुना मरम ओइरगा मियो यदु कहतार बैड हैबिट त चंगकपा अदु अमुक मासे सक्सेस ओइरबनिना सेन मयाम पाइनी सेन दि मयाम पाइरबनिना माना बैड हैबिट त चंगकपा कांदा अदुगुंबा नेगेटिव बो वाखन लाकपा कांदा कहतार समाससु अकाइबा मयाम मोहिनबा अदो सिसिदा होइगी second quadrant oireko successful without a purpose my life the purpose laiti the fourth sida koi haisina limited life sida hari sina miyo bese hari ba mi se mai pu sida kaim plan kaim the strategy kaim yaw de sigumba category de leiba mi se makoi se actually by chance haita reko by luck natraga by chance laibak pharudana mangonda pithok narakpa gundu di mase mai sinpham do du sinpham do lejarure तवीगुंबसुंग महाक से स्ट्रेटजी नत्रगा प्लान नत्रगा करिगुंबा पर्पस सम याउदबनिना मागी पुंसिदो लेवल अमदा दुम लैथोखरे मासे सेंथुम मरांग काइदे पुंसिदा नेम फेम थोइदोगना मासे अचीव तोबो ngamde अदु तवीगुंबसुंग को माई पुंसि से लिमिटेड ओय माना पुंसिदा करागमोगी पुंसिदा डिफरेंस पुरक्प ngamde माई फैमिली की लैदना हेनबा लेवल द निंग थुंगनबा ngamde नत्रगा मागी रिलेटिव्स की निंग थुंगनबा ngamde माई मसागी लाइफस्टाइल हाई लेवल द पुखटपा ngamde mahak se तबु मागी थमोइदी अदुम हराउन लैनी मरमदी माना पामजबा सिनफमदुदा मासे अदुम कहतारे थबक सुजरुबदिना मादी हराउबा नुंगाइबा पुंसि ओइने मा कैदोंगैदा वखल लैना नारोय कैदोंगैदा डिप्रेशन ओइरोय मा अदुम नुंगाइना लैगनी मा एज ए पर्सन इंडिविजुअल नुंगाइबा मी मा ओइगनी अदुबु तायंग पांदा काइम डिफरेंस तौबा ngamoi को अदु मासे लिमिटेड लाइफ असिगुम मिसिन लिमिटेड लाइफ हाइरेको अदु फोर्थ सिना वेस्टेड लाइफ हाइबसिना कैनोइदा मासे पुंसिदा करिगुम पर्पस मा याउदबा करिगुम्बा प्लान अमता लैतबा पुंसिदा को अदुम हिंगेना हिंगबा अदै मागी कहतारे पिथोक नंबर गुंदुरसु माग मदुसु गुंदुसु आइडेंटिफाई तौबा ngamjadaba लाइफ द पर्पस मा याउदबा को पुंसिदा सक्सेस सु ओइबा ngamdaba मखोइगुम मी से एक्चुअली कहतारे वेस्टेड लाइफ हाइना लवी अदो सिगी कैटेगरी मरी से अइना मियुबा कयागे सक्सेस ओइरबा तायंग पानसदा इंडिया की मपान द पृथ्वी की मफम खुदिंग द लेरिबा मियुबा कयागे लाइफ द रिसर्च तरुबदा अखोगी मियुबमगी पुंसि से सिगी कैटेगरी मरी सिदा थादबा याइबा इसा इसाना हमबियो अयहाक इसा करम्बा कैटेगरी द लेगे करम्बा क्वाड्रेंट द लेगे हाइदो सिना फर्स्ट नि अखोइना सानाक सुजखिबदो ममांगदा अदो अनिसुबदा सिगा
ko thangnaba sigi hek next da koi ama mu sanaki wari kind of quadrant amagum koi lokot ki for example 4 quadrant slide amagum koi na wari saki sida haris ne kedo ga da mamangi sina ai punsi se kadai de lege karamba category da change ado aina karigumba se fourth category de leram tardi fourth sida ge you one da kamaina lakani wasted life tagi accomplished life ta kamai purakani haibase sini akhoi punsi da tawdori ba thabak si thause punsi gi sahi tarabu hingasu sahi yankhai hingasu 60 hingasu 80 hingasu 100 hingasu akhoi gi effort se akhoi gi time amasung energy akhoi kuta leibase sidani akhoi effort hada doise suppose aise aina khanjaba da third category third quadrant sida leirai khalasi limited life ama hingai khalasi adu oidaragadi aise accomplished life number 1 da kamaina pugani ko adai aise second category de lei hai taragadi first da kamai pu kamaina pugani aduna 1 sida quadrant number 1 sida akoina karigumba leiba ngamagadi akogi punsi se accomplished life haibado adu oigani ko tasengna wahanthok leiba punsi haibado wahanthok leina success oiba punsi haibado sigi group sinaina ai haijage adai mathang da ina quadrant mari ngo pusalaise si pusalaise kaisu nate quadrant mari si pusalaise si da ne ko action da isina aina hujik tawjari ba thabak se aina honajari ba mayam se aigi ngasai gi ahan ba mamangi accomplished life hai ba quadrant number 1 se som da changsan bagi magi da leibra natraga ise si gi magi si da changhandra bra to pa faireng na ise number 4 rom da lagna bagi magi da chal ibrai do ida chali ba lambi si gi magi do sida ta kani mathang sida munna dum khamina si ko sa si se isagi aina haijari se isagi life ki blueprint semgot pa horam dai da koina khana ga do wafam ni ko kana gumba ma khoi gi ka hetare school college loisalak pa matam ko ipunsi gi journey ma practical life ki journey ma semjage successful oiba career natraga business line da changjage haiba matam jo haiba matam do da kari gumba sigi exercise se ma taw taragadi yamna punsi da kana ba ai gi punsi do punsi gi mamal yam kharba matam se sumang manghandna ai ka hetare wahanthok leiba punsi ma successful oiba punsi ma sem ma tek pangane adu moina mak kana gumma khoi mayam taminari ba mayam simarakta sahi kunthra boiro natraga 40 oiro 55 years pu oiro any age limit ta lai targa su ko aigi lemhori ba punsi sida wahanthok leiba punsi amagi magi da kamaina singkhat kani haibedo aduigi effort thada bai da makta hairiba pose dum si na bai yai si english ta haina ba lai ko better late than never haina punsi da hona dana leiba budi khar thengna adum oijaraga su haugat pada madugi aphaba adum leiyena ko dadi pusigi asengba hingbagi mongse dumaino oige dawni haibado dumaina mayamna haini ko aduna aina sida taise ahambada well taken off haibadi ko aise wahanthok leiba punsigi magi chatpagi direction do dane aise rocket tawna chendra paiduna leire buji aise nomari soidan dugi wahanthok leiba punsi do adu punsi do da aise land tawrani ba kharangan ba khangde khara thingba khangde yamna highest level natrasu ko some level amada aise wahanthok leiba punsi amagi hingbagi adugumla situation do adugi magai duga ai direction do paire haibne ba si sina taise aina cheliba aigi punsigi khongjel se kadom magi da cheli haibedo sigi quadrant ahum sina tae mayam se kitang pungning chana tamina si yam important oiba poni sigi posima khoina understand to wangam kragadi aina ngasi tawjari ba se sum libra la libra haibedo gi chapa broad guideline amasidagi phangani aderegi ayhangna actually as a passion to prosperity coach oina aigi students sing da ko aina takshari sing se actually passion to prosperity gym sida ina makhoigi life ki blueprint ko customize oina mi amamam gi tongan mongda adugi blueprint se seminaba adugi amu action ko my week by week action man yam sigi matang da personally aina coaching tawjaba sigi line dani india gi client india gi mapan su client khara leje adu mai tawraga I tawjabani adu gi detail oina isa gi semjage sembi ninglagadi adu so adum aigonda message thabiro makha da piriba number sida adu ergana tonganba makhalgi ekhoi relation ama hausi adubu ai mayam gi oina kana naba sing haragadi free of cost
सिगी प्लेटफॉर्म से सेमजबनी सी अमु मखाता ना हाइजगे वेल टेकन ऑफ हाइसे कनानो हाइकांदा मसागी पुंसीदा माइगी लाइफ की ब्लूप्रिंट नमा विजन नमा मिशन नमा सेमजखरबा मागी पैशन गे अलाइन तौबा मधु कमाइने अचीव तौनी हाइबदो मधुगी स्ट्रेटजी सु सेमजन लैरबा को मागी हुजिक तौरिबा मागी जॉब नत्रगा बिजनेस से हाइबदुगा कंप्लीटली अलाइन तौरगा चतखरबा को अदैदी मासे माना तौजरिबदो कनागुबा मेंटर अमदगी वैलिडेट तौरगा एक्सपर्ट अमदगी वैलिडेट तौरगा को आईगी पैशन सिना सिनी आईगी पैशन सिगे अलाइन तौबा आईगी पर्पस सिना सिनी विजन सिना सिनी अदैदी आईगी कहता रे आईगी केनोदम पुजरके को ngaktam साइट अदम लेबसे आईगी विजन सिना सिनी आईगी पर्पस सिना सिनी आईगी मिशन सिना सिनी लाइफ ता अदो सी आईगी पे करियुबा विजन पर्पस ओइरदी सी अचीव तौबदा दरकार तारिबा आईगी मास्टर प्लान स्ट्रेटजी से करिनो को सी से सेम खरबा सीगी स्ट्रेटजी से अइना चत्तोरिबा हिरमदुगी एक्सपर्ट अमदगी अइना वैलिडेट तहोलबा एप्रूव तहोलबा सी दी सोइद्रे चुम्मे नसे सोइनिंगाई लेत्रे हैनको अदु मतुंगदा मु ऐसाना केदोगादा अदुगी थबक तो तौबा हौजरबा फॉर एग्जांपल ऐसे को ऐगी इसागी नुंगी क्वालिटीज मयाम तो एग्जामिन तौजर मतुंग दो इसाना फाइनलाइज तौरे अदैदी एक्सपर्ट ना ऐगी मेंटर अमन सोइंगोदा कंफर्म तौरे दुदी ऐसे कई हातारे इसै सकपद फावदो नुपामनेबा अदोइदे इसै सकपसिदा ऐगी लाइफ की ऐगी गिफ्टेड टैलेंट ताइदो ओइरेबा अदुने इसै सकपसिगी लाइन सिदा ऐसे सी पैशन आइदो यो ओइरे सिसे ऐगी टैलेंट गिफ्टेड टैलेंट आइदो ओइरे इसै सकपसे अदुई मतुंगदा इसै सकपसिगी लाइन दाइना पर्पस हाइ तारगदी कई तौनी पर्पस हाइसे अखोगी पर्पस की मतंग तुंगदमु लाकने ऐ लाइफ की पर्पस अमा सेमजरे ऐ सिदा यामन मतम लौजरोगे मथंग लाइफ पर्पस याम सांगबा कइनो अमा ले डिस्कशन अमा ले ngasi अदुमै तौजगे याम सांग देरुजरो ऐ ब्रीफ पॉइंट तौजगे अदुबु इजीली अंडरस्टैंडेबल मोंग तौजगे अदो ऐगी इसै सकपसि मतंग दैना लाइफ की पर्पस से ओइना सेमजरे अदुगा इना विजन अम थम्मे ऐगी मिशन अमगा विजन अमगा थम्मे ऐगी विजन से कइनो हाइ कांदा को ऐगी इसैगी मतेंगना ताइवंगपान लेरिबा मियोय सिंगसे पुंसीदा अवाबा कोनबा मोइगी माइथोंगदा को नुंगाइबा शांति ओइबा काम ओइबा दुगुंबा मोमेंट खरातंग अइना पिजबा ngamba सिसे ऐगी लाइफ की विजन ओइदोनी अदे मिशन ओइरागना मु अइना खाइदोनीबा को ऐगी पुंसीदा अइना हिंगिदा ऐगी इसै ऐगी सिंगिंग सिगी मतेंग लौरगा मियोइबा मिलियन अमा नत्रगा मियोइबा करोड़ अमगी को केनोदा पुंसीदा शांति पिरंबा नुंगाइबा पिरंबा दुगुमलबा अदिसे वैलिडेट ओइना सी एग्जांपल सिगी एग्जांपल आई तुंगदा विजन मिशन की मतांगसु फजना केन तोरखिनी अदुना आई बसी डिफाइन तौजरे डिफाइन तौर मतुंगदा आई इसै सिंगिंग की माइगे दैसे प्रोग्रेस तौरगा ऑलरेडी चल लेरेबा अदु होइतारागदी आईना पुंसीदा थमजरिबा विजन मिशन दो आई सोइदना थुंबगी लंबीदा चले खितंग गनबा थेंगबजना तो पोरिम चखरे अदुबु नोंगमदे आईगी विजन आईगी मिशन दो सक्सेसफुली फंगनी हैबसे कंफर्म ओरेबा अदुना वेल टेकन ऑफ हाइसनी जॉब तसु इबे याइ माने को बिजनेस तसु इबे याइ अदैदी मतुंगदा लेसिना डिरेल हाइबसिना कइनो हाइ कांदा सॉरी माइ पुंसीदा डिफाइन स्ट्रेटजी लेजरे माइगी लोइप्रोम लेजरे बट मसाना हुजिक तौरिबा थबक तो दुगा कइम चानाद्रे ऐसे इसैदा सिंगिंग दा पिथोरे ऐसे सिंगिंग दा अफाव मी मोइबगी पिथोरे अइना विजन गा लोइ सेमजरे ऐ पृथ्वीदा नंबर 1 ओइबा सिंगर अम ओइरंबा काइना लोइना एम्बिशन के सेमजरे अदुबो अइन तौरिसना हुजिक केनो स्पोर्ट्स कन्ना आई लमजेन चेन लेरे अदि मोइसना केनो डिरेल अमा अइना सेमजरिबा लंबीदो अदुई लंबीदगी मागी अरानबा मागी एम चटखरे अदु अनि से मानब दरकार ताय पुंसीदा को चारोन इसा इसा पुंसीदा सु दुम खनजिंग बिउ अदो अइना खंगजबिदा अइना थिजन जरुबदा रिसर्च ता 90% मीदी को पुंसीदा मसागी विजन मिशन स्ट्रेटजी से लेजदेब ऐगी वॉइस से लाइए ना खन एक्सपेक्ट तवी ऐगी वॉइस से मैम ताबीद्रगदी और ओके आई वॉइस से तुम चले थैंक यू ओके थर्ड टर्म लाचगे अखोगी वांडरर हाइसना केनो हाइदा माइ पुंसीदा करिगुम विजन मिशन कयम लेते को मान हुई चलीब खोंजेल से सिदा विजन मिशन कयम लेते को माइ बिजनेस माना तौजरीब जॉब नत्रगा बिजनेस नत्रगा सिंगिंग नत्रगा स्पोर्ट्स है मीना तौनेना दुम तौबो मान तौरिसे केदोने नोंमदि कदाइ तानिंब्रा नोंमदि कयम द रिजल्ट फंगदन लोइसन दोइनी अदो लोइसन बुधाइ दे पुंसी सिदी कयम काना दे ऐसे याम दाव यादे बु हाइगद्रा ऐसे लाइबक थी बु हाइगद्रा
अदुबु मागी एक्चुअली सोइरिबदी मसादनेब मसागी विजन अमा याउदे मिशन अमा याउदे माई मसागी पर्पस अमा लेते को मसागी मास्टर प्लान अमा लेजदे अदुम मयामना तौरिने न तौबनिना माना फना हार्ड वर्क तौजरसोब मकाइसु थुमोय नत्रा अदुना पुंसीदा सक्सेस होइबदमक्ता आइगी पुंसीदा सक्सेस आइसे करिनो हाइबदो डिफाइन तौद्रगदी आई सक्सेस कमाइनो अचीव तौदुइनो आइजा सेन मयाम पाइबा मी मोइरसु को नत्रगा आई पुंसीदा मिंचत मयाम फंगजरगा सोब आई सक्सेस ने सक्सेसफुल ने हाइबा केदोइदा यारो इसानसु फील तौबंग मोइदी पोतो अदैदी फोर्थ लाइसना लॉस्ट मासिना डायरेक्शनलेस अदैदी कहा तारे मासे कंप्लीटली मा कहीं खंगदब मखन के दुम मखन मीने कंफ्यूज पर्सन है अदो मखोई सिसु एक्चुअली सेंग हारगदी मागी नसाइगी वाहनथोक लेबा पुंसी अमा हिंगबदा दका ताब माइगैदो अदुई माइगैदुदा लाकपदा याम केनो तौबो कहा तारे पॉसिबल सुंगोय ओइरोदब फिबमनि कैरियर सिचुएशन नत्रगा करेंट सिचुएशन अदुना आइने होजि हाइजरे के हाइरिबा ममांगी स्लाइड अनी सिगा इना शेयर तौजग्री से अमना अखोईगी पुंसीगी करे या कह तारे मियोबसिंग से क्वाड्रेंट मरी द खाइदोप को अदो नंबर 1 क्वाड्रेंट होगी कह तारे वाहनथोक लेना सक्सेस होबे पुंसी सिदनी अखोइना टारगेट तौदोइसे अदैदी नेक्स्ट क्वाड्रेंट मरी सिदा इना शेयर तौजरी सिना सिदा तौजरी सिना कइनो हाइ कांदा खोगी आइना होजि चलिबा डायरेक्शन से कदम डायरेक्शन चलीगे हाइबदो अदु ताकपनी अदुना इन चलीबा डायरेक्शन सिना करिगुंबा हुजिकी फर्स्ट क्वाड्रेंट की डायरेक्शन सिदा ओइरम तारगदी आइसे वाहनथोक लेना सक्सेस होबे पुंसी हाइबदो नोमदे पुंसीदा सोइदना लानी हाइबदो सिना कंफर्म तौयेबो अदो सिगी डायरेक्शन से करिगुंबा चुमद्रगदी डायरेक्शन सेमदोकदौनी को सिगी प्रोसेस मयाम से आई स्टेप बाय स्टेप वाहनथोक लेबा पुंसी हाइबा प्लेटफॉर्म सिदा आई शेयर तौजरकनी सिदाइना तौजदोइसे मयामना दुम खनबिरंगमनि करिगुम मतमनसु वाहनथोक लेबा पुंसी बोनस एपिसोड आइना हप्सली से को आइना बोनस एपिसोड आइना हप्सरी से करिगिनो हाइकांदा वाहनथोक लेबा पुंसी हाइबा प्लेटफॉर्म सिदा इना को पुंसी अमा सक्सेसफुल होइबा मीनिंगफुल होइबा पुंसी वाहनथोक लेना सक्सेसफुल होइबा पुंसी में सेंगरपदा दका ताबा फाउंडेशन दगी हौरगा हाईएस्ट लेवल फो चटपगी दुगी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस तो अदु आई याटलगा दुगी ब्लूप्रिंट तो इना मयाम द शेयर तौजगे ना खंजेबा so that future da ko sigi video sigi series se yeng bakande hoigi episode number 1 2 3 4 5 6 whatever sina tara tranga kun whatever number for lakpa matam do aduda magi punsi da magi blueprint nama semjaraga success hobi blueprint nama mi khudingi nu tongan ngani ko haise blueprint nama semjaraga masagi success hoibagi level fog yobuda ko daka tabe steps sing do hariba wahanthok leiba punsi hariba series mayam sida माना फंग एपिसोड में यामसे माना फंग मंगमजेबा सिगी फॉर्मूला की स्टेप में यामसे मरक्ते इंटरप्शन अमदा थमजनिंग दे अदुबु एट द सेम टाइम अखोइगी नोमगी अइना फंगजरुबा मालेम की मखन की सक्सेसफुल होइबा मियोइ सिंगा इना दुम इंटरैक्शन तौजबा टॉप फोरम सिंगा मीटिंग सिंगा नत्रगा शो सिंगा इना इंटरैक्शन तौजबदा याम पावरफुल होइबा आइडिया अमा लाए न खलसी हारिबा आइडिया दो खुदक्ता मिटेई रोंदा होइ इरी चा सिंगा शेयर तौजनिंगे ना अदुम वखन लाकपा तारगदी आई बोनस एपिसोड एन हायरगा अमा हपचलकनी अदुबु वाहनथोक लेबा पुंसीगी एपिसोड अमा 1 2 3 4 5 सीरीज द इंटरप्ट तौजरोय so that kanagumna masagi blueprint nama success hoibagi ama semgatchage na khalakpa kanda marak ki du da ina karigumba to topic on hapsala di flow do kairani dui flow do kahening da ba consistency thamjaning bana maram moiraga ihangna bonus episode haina ama haijaraga marakta ina include tawjabani ko adu hariba punamak se aigi lyric from the countryside to the boardroom haina ina thunjaba Amazon India bestseller number 1 ta khiba si lyric se loi yawi ko si lyric si adum pabiragadi hena refer tawragadi physically ain haiba sing se kahta re understand tawbada khara seeing clarity oigani habido ai thajai excuse me sing thaksage second tara khatai break am lojage sida aigi kainoma leire important ba thab am tang tawdo leire second tara tani ko
Thagatchari. Hariba Lariksi Amazon gi website ta changaga from the countryside to the boardroom ana type tawbiraga adum phangbigani mayamna pabiningaga su sipa biruba miyoiba kaya mioi kya naibu kata yamna kata thagad wahi share tawbirei makoi encouraging oiba adugumlaba kanaba phangi haiba ki ko ado ai makhata nam laksage I presentation do ina ngasi adum discuss tawjage aina haijage doriba mayam si khare hena singna bai damakta ko mathang da ina haija doise koigi matang sida I ko aigi sida yam important oiba kari gi doina sigi platform se aina Thagatchari se haibi matang da minute mari manga tang lojage maram de aigi sigi so Wahanthok Leiba Punsi hariba show asi nauna sida koigi entry tawbirakpa natraga nauna lakpa viewers singi damakta makogi benefit ki damakta haktang minute manga tang tabinasi ko ai kharaga henang asi di picture ga loina na share tawjage eihakki punsi ai mayamda share tawja khare eihakki childhood aina haujarakpa koigi Assam gi Joragul haina ming kauba dugumlaba yam phajaba yam nungsiba mafam tawbatabu aina hingjarakpa matamda yamna backward oriba adugu mafamdudai haujarei koigi financial condition yamna weak oijarei adaidi school chepa kanda leikho marakta ko koigi khu yona puthaba leikho marakta sacharei ayama matamda ising chausilli ko sumain toraga koigi keno do situation do irami telephone haibedu leiramde adaidi electricity su leiramde electricity leitabana koigi keno kerosene thanba koigi thaumai mukhu adu thalaga larik pasare ko adu ai toraga haujarakpani adai horakpa matungda especially akoigi area do da akoina angang amana vision thamjari se punsida kari oigani haibada career gi future option se kari lege haina hai kanda ko kana gumabna akoigi adum sifai akoigi fauzi oraga ko oi paramilitary forces ta adumain toraga akoi adum sigi ayamami akoigi khunduda akoigi area do da sumami se makoigi profession se sidoina challe adaidi miyoiba khara amna si se almost 60-70% job to mi sing se adum akoigi army da oina adumaina tawi paramilitary forces to oina the second option da lady se akoigi tuition takpa gumba the primary school gi oja oiba gumba masing yamli sidi ko yam akangna ba akoigi khundu da school ama ani na ra hum khaklei adugi school da daka ta ba oja khara ga tu da ni ko adaidi adu natabda lemhoriba mayam hairagadi akoigi lau singuba se akhoi duda yam chawba challenge sama oi ko si kaino hai kana wana thabak sujaraga chahi amada 2 times 3 times akoigi flood tawba sing chawba ichaw thokpa sina maram moiraga lau sing akoigi mahi marong do loina mahala ma chakiba sina ayama matamda thoi aduna khungang se leibdi yam nungairaga ka tare financially yam na warakpa aduba phima oi ado lemori me khara amna ka tare kainta tawdana akoigi family gi natra society gi polum moina hingba sigi mari se sigi category mari sigi ka line da ne ba ayamba akoigi area du da matam du gi angang singna makoi punsida chatise moi punsi lambi moi gi future haragadi hariba hum sini mari sini ba adubu ai hangna isada promise tawjeki ai si mari sida chasaroi ai tongan ba lambi em samjagani haraga adumai tawraga ise honajaraga kaya khana soiraga kaya khana punsida depression na ba makhal gi mistakes kaya tawra matungda amuk tani amuk kakhatkani amuk tani amuk kakhatkani ko rising after fall tawraga ai corporate akoigi Airtel the vice president fawbagi level fo chacharami ko adui matungda sigi journey sida maru oina ai hangna ko miyoba kaya dagi mentorship phangjare akoigi Sudipto Chaudhary former MD CEO Airtel Africa, George Martin former MD CEO Airtel Tanzania, daidi C Surendran ma hauji akoigi company amagi all India head su edi hauji ma se former CEO Airtel Nigeria ni daidi aigi mentor singni ko haisa Mr Vikram Sinha hauji already do the master director president director oil lady the Indonesia da daidi Manoj Kohli Airtel haiba company se sing haidi mana segolamani Sunil Bhatti Mittal gi ojaraga company se actually the magi intellect na magi knowledge segolamani mahaka su matam kharani mangondagi hiram khar the guidance from the opportunity from jaki haiba mayam sai ngore yamna kana but beyond the corporate light ai masida loijaki de Mr Blair Singer
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛꯁꯦ ꯀꯩ world well known training industry da as a coach masak nairaba miyo amani akhoi rich dad poor dad ki right author Robert Kiyosaki ga ma ga na time kan sida world sida ngasi training industry se makoina hodo mani hai tare maru oina successfully ngasi gi level sida ado makoi si childhood friends ni punna thabak to minarakpani punna coaching pibirakpani they Dan Lok ko China dagi Hong Kong dagi ni ma se hoji pudi ma western countries ta leire adai Blair Singers in Texas dagi ni ko US dagi Thaddeus Lawrence Harris in masina Singapore dagi ni hariba sing se ai mentor sing ni adai ai hoji aina coaching pijaba haujarakpagi journey ko mi ba kai punsida aina dum namjaba level da makhoi life ta ina khangjaba khra share tawjaba paid service ngakta ni si adum ai hoji tawjari ai gi like to si leire adai ai like se parakpa si gi first sisina all India gi higher secondary da topper ta ki badu bug student amani mana ai like se dokor ki bagi ni Tesin Punawala worldwide known ma se journalist businessman ni mana su sida ai like se receive tawri sina Puja Bedi Bollywood ki actress ko mana so ai like se receive to ki bagi koi Manipuri actress koi Sonia macha aina khangnaba Sonia samje sabam mauna so hand over to zabagi gapilina leire sisina koi Kajal Agarwal koi Bollywood actress ko mauna so ina sina zabagi sukumba kudong chaba phangja ki bai like se adai ai TEDx speaking to zeruba adai aina leidana koi public speaking sina Chennai dani almost 1000 crowd aina ai motivational speech pijaruba sisina Manipur dani ko adai makhan ki platform ke adaina dum wangang jeruba si Puja Bedi leiraina award receive to ropagi ni Delhi da sisina Northeast Gaurav Sanman award ingon pibirakpa adugi picture ni adai sina honorary doctorate phangjarakpa dugi ni ado mayam se hairukpa kanda ina haijaningi se anything is possible but aina hujik tawri se kari gi da mukta tawri no hai kanda ko aigi sigi journey sida ina thengna jarakpa awaba mayama pain mayam mamang dai share taw jakhare aina pingi matamda aina sahi manga taruk surappa matamdu da akoigi imaga babaga noma wari sanakhiba aina sahi taruk musurappa da akoigi mangol da upaki ben samada ina hip na leiringa da sorry imaga babaga na wari sanakhiba makhoi gi khutta thadama chalaibagi leiba paisa se supna dagi lupa amakhakta ngai haina ko numitu da ina isana isabu wasak chakiba ai ma baba sin umudi nuai hanjage kaina ko aina honarak pasina ai sing haragadi thoidokpa khoi gi side to the high tare ko corporate chatpagi maigei do the guidance pibinaba mi thoidokpa ai phanajarakte sina maram morega khongthang khudingda ingoda chaitheng kaya phangai aina thabak tawba horok matamda tha humu thabak tawra matungda aigi ahanba boss na ahanba meeting tawba lakpa kanda ingonda nangi se si thabak sigi matik chadi kaina haibiramba adugi matungda mu aina kogi kana honajaraga skill damjaraga tha taruki matungda same boss na same manager duna ingonda laga best employee award pibiramba aduda phangjarakpa aigi feel aduda I thamoida phaujakiba feel di yam nungai jai adubu sigi level phok lakpo do kari umatam da suai confident oijakide sure oijakide maram di already ingoda confidence thudega thugairaga thambiramba adudagi aina kanna honajaraga corporate chahi amada promotion ani phangjabagi adugumba record corporate record tawjarakpa adai chahi ni panda promotion taruk phangbagi corporate record thamjaramba ngasi bawda worldwide sigi record se kaidri adai aina school da ahanba aina college se chatpa kanda principal na ingonda principal ki ka dagi aina changba kanda principal duna aina sanariba iga maga sanariba wari se mana understand taw ngamdaba adura mana hindi da ngango aina hai kanda aina hindi su understand taw ngamdaba adudagi aina ka hatare mana kadrei aise tamthorokpa haitare wari sanaba sida nangi hindi su ngamde english su ngamde kamaina tawduino kaina ko nang punsida kamaina success hoiduna smaidori success hoiba ngamoi kaina
ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯥꯕꯨ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯇꯧꯖꯔꯒ ꯆꯍꯤ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇ ꯁ꯭ꯄꯤꯆ ꯑꯃ ꯗꯦꯂꯤꯚꯔ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯃꯥꯅ ꯆꯤꯐ ꯒꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯝꯃꯝꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯄ꯭ꯔꯥꯎꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯖꯈꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯇꯅ ꯈꯪꯉꯤꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ 7 ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯦꯁ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯥꯡꯕ ꯉꯝꯖꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯀꯤ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦꯀꯣ ꯑꯩ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯅ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯅ ꯆꯥꯟꯕꯤꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯖꯔꯅꯤꯁꯤꯗ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯆꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯦꯅꯤ ꯃꯣꯃꯦꯟꯇꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣ ꯇꯣꯞꯇꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯔꯣꯛ ꯕꯣꯇꯝꯗ ꯐꯣꯜ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯦꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯔꯒ ꯂꯥꯛꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕꯗ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯪ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯇꯥꯛꯄꯤꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯂꯩꯔꯝꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯑꯦꯆꯤꯞ ꯇꯧꯖꯔꯛꯏꯁꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅꯁꯨ ꯑꯦꯆꯤꯞ ꯇꯧꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩ ꯊꯥꯖꯕ ꯆꯦꯠꯅ ꯊꯥꯖꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯛꯅ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒꯤ ꯖꯣꯕ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯇꯣꯛꯆꯔꯒ ꯀꯣ ꯑꯩ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯣꯕꯇ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯇ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯑꯃ ꯐꯖꯕ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯑꯃ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯑꯃ ꯑꯦꯛꯁꯀ꯭ꯌꯨꯁ ꯃꯤ ꯈꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯃꯇ ꯁꯥꯏꯂꯦꯟ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯗ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯒꯥꯏꯗꯦꯟꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯦꯟꯇꯔꯁꯤꯞꯇꯣ ꯃꯁꯤ ꯐꯪꯍꯟꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯆꯦꯠꯅ ꯊꯥꯖꯩ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯦꯆꯤꯞ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯩꯁꯦ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯁ꯭ꯂꯥꯏꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯎꯠꯆꯔꯤꯕ So aina chena thajai dudi all of us have the need and the right to have a good guide in our life to succeed by design. Ko in life ni ko kitang spelling soi hre sida aina haijari se mioi ba khudingi punsi da success oina bagi da magta ko success oiba aduba punsi me chip to bai da magta guide amagi da gar tai mentor amagi da gar tai amasung dugi guide to phangbagi right adhikar se mioi ba khuding mukta laiba aina phangjarak ta badu अदर अइना खंजरी से अइना फंगजरक पेन अइना कहतारे फंग रोड ब्लॉक सिंग दो तुंगी मिरोन सिंग द मधु फंगदना लंबी दो खरा समझल लगा मखोगी सक्सेस होबगी लंबी द कनागुमना सक्सेस ओइनिंगद्रगदे मधुदी हेल्प तोबो ngam कनासो हेल्प तोबो ngamo के यूनिवर्स नसु अदुबु कनागुमना पुंसीदा तसेंगना वाहनथोक लेना सक्सेसफुल होबो पुंसी म हिंगनिंगगदी हाइरिबा मधुगी गाइडेंस ऑफ फंगबा याबा अदुबा गाइडेंस ऑफ फंगहनबदा अइना दुदा आई पुंसी डेडिकेट तौरगे हाइना आइना लेप्सर रगा सिदा इदा पर्पस ने खंजगी सिगी लाइन सिदा आइना कोचिंग की बिजनेस होजरे पैशन टू प्रॉस्पेरिटी कोर्स तौर आइना कोचिंग तौजरे इसे अमुक मैंने खंजेब सिना मोय पेलक्त्रेब सिदा इद पेड सर्विस नि सिदा इन ताइसे क्लाइंट 1-to-1 क्लाइंट खर खक्तनीब बट अइना खल्लेब अइना सुम उजरकपदा अइना मियोइबा लिसिंग मरी मंगागा आई कॉर्पोरेट थबक तौमिनरे आई लाइफ सिदा होगबे चै कुंथ्रा सिदा मियोइबा बिजनेसमैन लाख अमदगी हेनबगा आई बिजनेस मखोइदा मेंटरशिप तौजरे सिदा अइना फंगनरी से को सिगी प्रॉब्लम से आई आम 90-95% मी सिंगा से अइना फंगजरबा प्रॉब्लम से फंगनीब अदो अइन खल्लेबा अइना मी अमा निखक अइना करिबो कोचिंग तौना लेरगदी अइना पीदोरिबा इंपैक्ट से यामना पीअनीबा सी यामना चौहनसी हाय तारगदी फ्री दा आई प्लेटफॉर्म में सेमजगेने खल्लेबा अदुना अखोइगी अदुमोना मरम ओइरगा सिगी मथक्ता सुपोर्ट अमसु लेरिको अइनि मरम से अइना सिगी कोचिंग की लाइन से लाकपसे हुजिकी लेरिबा वर्ल्ड सिदा लेरिबा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस से सिदा रिपोर्ट्स अनि से येंगियो मना फोर्ब्स की रिपोर्ट नि अमना अखोइगी सिसे कइनो आई सिदगी फजना वो हंग्रे सिदा एनीवेज सी रिसर्च की रिपोर्ट अनि लेबा याम ऑथेंटिक ओइबा सिदा हाई से मियोइबा 300 to 500 million jobs हुजिसे near future मांगनी हाइरिबा अदुना AI ने मरम ओरगा जॉब मयाम मांगदोरी ऑन द अदर हैंड 75% से हार्वर्ड किनी द नेक्स्ट रिपोर्ट से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दगी तौरप रिसर्च नि सिदम हारिसना ऑलमोस्ट 75% ऑफ द स्टार्टअप्स को मोसे फेल होएना बिजनेस नौ होरप से फेल होएना अदो सी मयाम से कई केसु नते बसी मयाम से गाइडेंस लेतबगिने गाइडेंस मंगदबगिने अदुना गाइडेंस ने ngasi ki tayang pan se jam daga tar se pusi de mamang chakhat pai da bangta ngasi ki tayang pan se yam dina changing world ne ba change oi basina dum matik fast way du de khoi na kana gum na MBA ta mai khala se mana MBA da tamai ba course to mana MBA loi rak da ne ngasi ki tayang pan se business ta channa de ba se fact ni ko ina haijari se aduna hojik se numi khuding ki nauna tamsin bagi anova kaino kai tare strategy tamsin bagi da ka ta ba सिदा करिगुम मेंटर अमा यावद्रगदी गाइडेंस अमा फंगद्रगदी होजी फजना चलीब मीदो खुदक तमासे रॉक बॉटम माखरि चिंखा द उन्थबगी चांसेस से याम वांग लेइब
aduna haiba situation sida ina khara henba chawba adugumlaba kaino ma platform ama aina semgat chaningbanna maram moiraga aina hujiki loan anida aina tawjabani amana se Bookflix live haibam daire Bookflix live haibase ihangna English lona tawjei sisina world wide ta khoi maming nei raba dum laba author sing success or mu sing ko khacharaga makoi degi live oina makoi gi winning mantra discuss tawjabani ko do ha dei Wahanthok Leiba Punsi sina ahag isana makoi degi tamsin jarakpa masung ai research tagi natraga ai life degi tamsin jarakpa adugum laba lesson kaya do aina hariba platform sida hoji hoji aina tawjariba platform sida Wahanthok Leiba Punsi haibasida imaronda Meitei macha singi oina unedited oiba monga thamoidagi puningdagi free flow da ko aina sida share tawjabani mayamna sida support toubiyu mayamgi support natana aigi sigi mission aina tawjariba sida success oiba possible oiroi okay thank you hojik ai akhoi blueprint punsi gi blueprint ama semgot pagi matangda adugi khwaidigi maru oiraba adugum la potodum lakcharage ai hojik excuse me sigi potse aina huji haije doriba potse aina ngasai panjaki ba success oiraba tayang pada maming leiraba world impact khatarama difference kara create toromba ngama adu miyoi singi punsi adu miyoi at least chama 100 plus adu ba punsi sing study tawjaraga semga charakpa punsi da kanagumomna meaningful oiba success achieve tawge haragadi kari component da ka time ai punsi da ko kadai degi hogani component sing do step sing do kadai degi hogani kadai da loisan gani marakta problem thorok da kamaina face tawgani haibena sing badugi ko end to end full proof oiraba koi bullet proof oiba haibena haina lei ko bullet capsule su dongmai capsule su kaidi mi da pan ba yadaba protect toba adugum leba framework amaina haiba framework se develop tawjabani sigi framework sigi ming the house of success and fulfilment aina kauze sigi ngasai ge ina ijakiba from the countryside to the boardroom hariba like to so ina hariba framework se share tawjaki ko sigi framework se mayam understand tominasi sigi framework sima karigumba fully understand to bikraba adugi framework sigi matung ina kanagumna magi punsida ko any line of kahatare sector maybe any line of profession haitare ko ma job to busu isunu business su isunu sports su isunu singing su isunu swimming su isunu natraga housewife amasu isunu natraga architecture ko architect amasu isunu doctor su isunu engineer su isunu mai punsi da sigi framework se apply tawraga kari mo mai punsi gi blueprint ama semaga tabak tawgraba I can guarantee that C se ko aina 6 sigma haiba projects ay anirak tawjay ko ay 6 sigma certified adum yengbi ko 6 sigma is a world quality da soy da bida ko ma se 1 lakh lak mana thabak to process to apply to bada ko 0.00001% khak soy 1 lakh ta soy bi chances sungai dei tra bhai bani 6 sigma level da apply to roba du framework amani ai sima haijage ko aina aduda sida anything sigi understand to bada kitang wal ho bana traga adom gi kari views ai ga mana da views oi ma su ai ko adom gi su aina ai gi hariba aina sanokchari ba sigumba platform sida aina leisure ba ai gi strategy mayam sigi ka hatare tongan ba sigi atopa top adugumba views leba mis leba yai ma koi gi views le so adum share to biro we will learn from each other ko adu so I welcome to say ado aina sanokchari ba mong chisu ka maina hena next level da pukhat pada mateng pangga du pangba yaba adugum laba technique leiraga so dum mayam suggest to biro ai taram na ukse gani ko ai ke dong da ina tawjeris na best ni kaisu haijade ko ai adum learning process le jai punsi last breath for adum learn to roga sa gani ko aina haijai punsi da Wahanthok leina punsi successful level punsi ma hingbagi ai se best student ne haijai ko ai se teacher ne haijate I say best student amani adu ngasi physics dum learning no mogi 45 minute I learned over late every day ko anyways I physics form kano formula do lax framework say mayam da share to jage
core framework sini sigi framework sigi macha macha step by step atopa tonga ba framework macha macha mayam sige samnaba sub framework sai ba yai ko aina karigumba punsida hoigi weapon hai taragadi se mahabrahmastra ne ai punsigi ko si se ai punsigi mahabrahmastra ni sigi mahabrahmastra sigi magi masa mareng atopa brahmastra macha macha mayam su yauri ko adu me am so mathangi step sing dai share tawjage ngasi maru ina sigi posma understand to minasi sida ina hari se ke sunate punsida meaningful leiba success wahanthok leiba success kayumba achieve tobining labadi sigi framework se isagi punsida apply tobiyu aha mere sida dakatari se koigi makada blueprint life blueprint haibam ko isana semuni ko life blueprint se karigino hai kanda koigi punsi se sang laba punsi se sahi humbu humutra marfu sahi chama hingdoi se si sang raba project amani koi punsi the kanagumamna yumma sabai da muga su blueprint am semi kanagumamna any project ma horam da project blueprint am semi akoi punsi sang raba punsi se koi gi punsi si da project mayam akoi tawramaga akoi punsi se loidoi ne aduna project kaya na inga sai gi sida I framework ha do brahmastra masamareng mayam leiraga mahabrahmastra na sini ha do maina akoi punsi se maha project kam ne ba yam chaw akoi punsi gi maha project se da project macha mayam tawine ba tha khudingi natra sahi khudingi natra decade khudingi asigi project sigi life ki sangraba maha project sigi akoi gi blueprint same ra mi ba kya same ga tabiri ba mayam se kya same ge ba more importantly blueprint se kamaina same do no ha do khangbi bra ko si po se hojik ti daka ta akoi khangbi karigumba wahanthok leina punsi hingbining nagadi karigumba I punsi se wahanthok leidrasu yare adum yana yana ba adum hinge khalagadi ko adudi ai haiba gamjatre kari adubu kanagumobna yam clearly ai punsi da wahanthok leina successful leiba punsi ama hingjage haina lepi bataragadi amasung hariba wakhandu da hariba vision natraga hariba masagi desire du da karingma jam serious oiragadi ai simadi achieve tawdoba yada ai punsi da sima success oidna dai loy ai punsi se loisi loy haiba dugumba isada serious oiba dugum loba karingma vision lairagadi aina ai haijage sigi framework se study tobiyu si understand tobiyu maduna ai punsi gi aina ningjariba isa ningjariba keno do achieve tawboda mating soidam pang so life ki blueprint se kamai semuni haibna matang su koi ni nasi so life ki blueprint se ma sem from matung da ko koi to do se blueprint se yaw do se maru na gi purpose define tawrani agi vision mission sem khrani ba agi life se sahi next manga sida sahi manga sida swai da leini sahi tara da swai da leini sahi kun da swai leini ai punsi se sahi yankai sorok da swai leini natra sahi chama hingta da is bo tormune do loina define tawrani ba punsi sida blueprint sida senior blueprint se aina sem do ris isai punsi gi kanagomna chahi kun manga dagi semba hauragadi mai punsida blueprint se success ta onthok laba execute tawbagi matam da yam sangna phangjare adubu kanagomna karigumba chahi 50 dagi hauta su kesu kaide lemhori ba magi 30 40 years hingbagi punsido yam define oina yam focus oina mai lambi du da mana senga chatpham to ko lambi du chatli haibido khangna masana aware oina mai punsigi destiny du da chatkani haukibudo haugre haukibududi isana sendokpa yade adubu haugatpada anytime thengra so haugatpa gisu kaide haugatpham thoi haibise haijege adu next time aina haijari se blueprint se khak leiraga yade aikogi mindset se mind se master tobi da katai mind se aigi minayo henbe da katai aikoi se ayam amatam da aigi mind gi minayo aigi emotion gi minayo re hingi wakhan numai da kan da biga khanai mingona chai ai relation thugai mindset sina kariguma mind sina down ore ko matam da low ore ko matam da kedawi ai toriba thabak to toba to ga tumna lei natraga fattaba habit fattaba addiction adu atopa aran bela bi de jangjali mind sai gi minayo hen gedobo adi asigi process kamaina ohin gani hai bai matang dani sigi sima daka tari se house of success and fulfilment se blueprint sina magi foundation ni aduga magi pillar se manga ni leiri se si pillar manga sida lephal laga mana phangdoi se house of success and fulfilment hariba punsi da wahanthok leina success wa punsi se aduda phangdoi di blueprint life blueprint sina foundation ni aduga magi pillar manga ni ahan pillar se master the mind ani subadana aigi line du da ina chachaga dori bai gi
गिफ्टेड टैलेंट ओइजरगसु को हेना तमसिनबगी दरकार ताइबे स्किल से अइना आर्ट अइगोंदा पिथोरक मी ओइ तारगसु को अइना पेंट्स को आर्ट तौबगी पेंटिंग तौबगी लाइन दे ससरगसु पेंटिंग तौबगी हेनबा प्रोसेस मयाम तायंग पांसिदा तमनिंगाई लेरिबा तायंग पांसिदा फावग्रबा दुगुमलबा पेंटर को आर्टिस्ट मयाम हिंग्रेबा हिस्ट्री दा फावरबा मयाम लेगिबा को हे मोनालिसा का ये अम्बा को लियोनार्डो डिविंसी मखोइसिंगदुगी पुंसीदा मखोइना सेमंबा कहतार दका ताब स्किल से हेगलन बदा दका ताब प्रोसेस मयाम लेरेबा दु तंबई दका तायबा अइगोंदा गिफ्टेड ओइरमे हाइतना यारोयबा नौ नमु तायंग पादे तमसिन बई दका ताय मरम दे अइगोंदा गे हेन मी मयाम हिंगम तायंग पान से सटक्रबनेबा हौगिबा सही लाख अनि मॉडर्न एसिने हिंगम तमसिदा अइगी लाइन दुदा अहेन बे स्किल तानसनबा सिना सेकंड पिलर थर्ड पिलर से टेकिंग एक्शंस हारिबा मयाम से कोक तायगोंदा मयाम नॉलेज लेजरगा सु इंटेलेक्ट वांगजरगा सु अइगी माइंडसेट सिना अदुमतिंग स्ट्रांग ओइरगा सु पॉजिटिव ओइजरगा सु अइगी स्किल सिना हाईएस्ट लेवल लेजरगा सु करिगुंबा इन एक्शन से लौद्रगदी एक्शन लौद्रगदी रिजल्ट लावइको एक्शन लौरकांदनी रिजल्ट लाक्तोइसे अदुबु एक्शन लौबसिनी प्रॉब्लम से एक्शन से लौनिंग दबा फावबा प्रोक्रास्टिनेशन काइदो सि कमाइना ओवरकम तौनी थबक से को लोइना खंगसु अखंग मीना थबक तौरक्तबसिदी हेन प्रॉब्लम ओइरिस कैसु खंगेदबा मीना थबक तौदबदियाबा हेन प्रॉब्लम ओइदेको कना मी करागो मीना यामदि खंगबा मागे दुदा याम ज्ञान लेरबा अदुबु थबक दिसुदबा मासे केदौनी खंबा मयामदसु डिस्करेज तौनीबा मयामदसु डिस्करेज तौनी मयामदसु अखंग हई सारगा पॉजिटिव ओइबगी महुत मासे नेगेटिव ओइरकने हाइबो मीसिना को मसाई पुंसीदसु नेगेटिव ओहेंजगनी मागी सराउंडिंग दसु नेगेटिव ओइगनीबा अदुना को कहतारे टेकिंग एक्शन साइबसिमा सी कमाइना एक्शन से लौनी हारिबा प्रॉब्लम मयाम एक्शन लौबदा फंगनबा प्रॉब्लम रोड ब्लॉक मयाम दो मियोबसिंग से एक्शन लौहनदबा दुंबा मियोबगी माइंडसेट नत्र इमोशन मयाम दो इसाबु कमाइना थैदोगा बुलेट प्रूफ तौजरगा एक्शन दुदा इन हाईएस्ट लेवल दा इन एक्शन लौजरगा आइगी एनर्जी से फुल लेवल कहतर हाईएस्ट लेवल दा एक्शन से इन इंप्लीमेंट और एग्जीक्यूट तौजरगा इंप्लीमेंट तौजरगा आइगी रिजल्ट से हेन लेवल दा कमाइना फंगनगनी हाइबदो सिगी पिलर सिदा कोई डिस्कस तौगनी नेक्स्ट पिलर से कोई विनिंग हैबिट्स अखोगी मियोय बाइसे अइना नुमगी पुसिदा हंजन हंजन तौजरिबदो हैबिट तो अदुगी रिजल्ट नाक्तनेबा अइना हैबिट फत्रगदी अइरा फना हाइबा तो पिलर सिंग से फजरगा सोबो अइगी हाईएस्ट लेवल पुखटपा गमोय लेवल अमदा इसे पदन लेनिबा अदुना विनिंग हैबिट से करिनो मियोय बखुदिंगी विनिंग हैबिट मानदोय नते मादी समाय तवी नुवादे नुइता माय हैबिट सिनी हैदी अइसु सी तौगे हैबे यारवे अइगी लाइफ डिजाइन दो ब्लूप्रिंट दुगा सानाना इ करम्बा अइगी हैबिट नो इन डेवलप तौदुरी से अइगी बुलेट प्रूफ हैबिट से करिनो व्हाट इज दैट सो कॉल्ड बुलेट प्रूफ हैबिट फॉर मी अइगी तोआनबा यूनिक ओइजबदो करिनो हाइबदो इसाना डिफाइन तौजबगी दरकार ताय एक्सक्यूज मी इसिंग तथक्सगे अदुगी मतुंगदा लास्ट पिलर से करिनो हाय कांदा leveraging the seasons of life why you hen important problem pillar ni ko se miyoy bagi punsida ritu kaya lai awa bagi ritu lai nungai bagi ritu lai ko ritu ha season ni ko aduna awa ba gi season lak pa kanda aikoi pungtek te iba nung dagi te iba punsida mamang ne sakat pangam deba awa bagi season se anything we be पैसा सेन मांगिबा ओइबे याय अचौबा अनाब अमा नारुबा ओइरमबा याय रिलेशनशिप स्प्लिट तौरकपा ओइरकपा याय ओइबे याय युमदा असि अना थोकपा ओइबे याय आई थबकतगी जॉबतगी लौथोकपिरकपा थबक तलकपा ओइबे याय नत्रगा बिजनेस लॉस ओइबे याय एनीबडी मियोबा पुन्यबुकी पुंसिदको कनागुना आइगोंदा थाजबा महालकपा ओइबे याय को आइगी यामना थाजरबा मिदुना आइगोंदा थाजबा महालकपा ओइबे याय so season punsigi awabagi season se mi punamugi punsida tongan mongda tongan ba level da tongan ba tangkak ta lai si se mi punamugi punsida lakti lai so idra lai prime minister oina hingba midisu chief minister oina hingba midisu natraga Sachin Tendulkar punsida su natraga leina Hema Malini gi punsida su ko ai
ꯃꯤꯡ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ anybody ꯇꯥꯏꯝ ꯄꯥꯁ ꯍꯤꯡꯉꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 100% ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯑꯦꯂꯣꯟ ꯃꯥꯁꯛꯀꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯁꯨ ꯁ꯭ꯇꯤꯚ ꯖꯣꯕꯁꯀꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯣꯃꯦꯟꯇꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯥꯕꯨ ꯍꯦꯟꯗꯜ ꯇꯧꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯂꯣꯈꯥꯗ ꯇꯥꯅꯤꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯦ ꯃꯥꯡꯒꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯦꯟꯗꯜ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯩ ꯅꯩꯅꯖꯔꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯤꯖꯟ ꯑꯃꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯋꯥꯕꯒꯤ ꯁꯤꯖꯟ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯒꯤꯁꯨ ꯁꯤꯖꯟ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯩ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯃꯉꯥꯏ ꯑꯩꯃꯨꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕ ꯃꯣꯃꯦꯟ ꯌꯥꯎꯔꯛꯏꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯑꯦꯅꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯒꯤ ꯃꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨꯀꯣ ꯃꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯁꯦꯟ ꯊꯨꯝꯗ ꯋꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯦꯟ ꯊꯨꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯦꯟ ꯊꯨꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯋꯥꯡꯅ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯦꯝꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯦꯅꯤꯕꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯅꯦ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯍꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯑꯁꯤꯃꯨꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯁꯦ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯣꯃꯦꯟꯇꯨꯅꯁꯨ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯦ ꯃꯥꯏꯀꯦꯜ ꯖꯦꯛꯁꯟ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯗ ꯔꯣꯛ ꯄꯔꯐꯣꯔꯃꯔ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ꯄꯣꯞ ꯁ꯭ꯇꯥꯔ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯄꯔꯐꯣꯔꯃꯔ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗꯣ ꯂꯩꯔꯝꯗꯦꯕ ꯁꯣ ꯑꯃꯗ $1 million ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯂꯧꯔꯤꯅꯦꯕ ꯁꯤꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯃꯨ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯁꯤꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯁꯦ $300 million ꯃꯤꯒꯤ ꯗꯦꯞꯇ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈꯤ ꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯃꯥ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯍꯦꯟꯗꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯍꯧꯗꯕ ꯃꯥꯏꯛ ꯇꯥꯏꯁꯟꯁꯦ ꯕꯣꯛꯁꯤꯡꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯣꯛꯑꯥꯎꯠꯁꯦ 80% ꯍꯦꯜꯂꯦꯕ 80% ꯃꯥꯅ ꯐꯥꯏꯠꯇ ꯉꯝꯈꯤꯕꯁꯦ ꯅꯣꯛꯑꯥꯎꯠꯇ ꯉꯝꯈꯤꯕ ꯄꯣꯏꯟ ꯒꯦꯝꯁꯦ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯂꯣꯏꯔꯛꯐꯥꯎ ꯁꯥꯟꯅꯔꯒ ꯄꯣꯏꯟ ꯀꯥꯎꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯁꯤꯡ ꯃꯥꯅ ꯍꯦꯜꯂꯦ ꯃꯥꯅ ꯋꯥꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯥꯅ ꯉꯝꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯔꯛꯇ ꯅꯣꯛꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯁꯔꯦꯟꯗꯔ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ 80% ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯔꯜ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯤꯡ ꯑꯁꯤꯐꯥꯎ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯃꯥꯃꯨꯛ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯛꯁꯤꯡꯗꯀꯣ ꯂꯩꯔꯝꯃꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯗꯣ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯍꯦꯟꯗꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯗꯒꯤ ꯖꯦꯜꯗ ꯆꯪꯉꯨꯔꯦ ꯃꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯗꯤꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯔꯨꯔꯦ ꯑꯦꯗꯤꯛꯇꯦഡ് ꯑꯣꯏꯔꯨꯔꯦ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯥꯡꯉꯨꯔꯦ ꯀꯣ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯍꯦꯟꯗꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯗꯒꯤ ꯃꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯁꯥꯅ ꯇꯔꯟ ꯑꯦꯔꯥꯎꯟ ꯇꯧꯖꯔꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯦ ꯔꯤቫꯏꯚ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯑꯦꯛꯆꯨअली कोचिंग पीरी मिंगोंद ताईब पुंसीदा कमाइना अखोई सक्सेस हैंडल तौनी है मा मसाना याजरीब को अदुम मियोय मा टर्न अराउंड ओइनबो होनरीब याम फई को माना सुमाइना मसाना हिंगी मतम टर्न अराउंड तौरगा कह तारे मयाम द मागी पुंसीगी लर्निंग मैम शेयर तौबिरिसे याम फबन मिनी मरमदि मागुम मी खगना शेयर तौरक्तोइबा अदुगुम्बा आइडिया दो कनामतन तौब ngамमुय मसागी पुंसीदा हाइबा मिस्टेक तो थोखरबनि अदुना आई इसागी पुंसीदसु मयाम थोकी मिस्टेक मयाम थोकी को अदुगुम्बा मयामदगी इसानासु तमजरकपा अमसुंग वर्ल्ड गे अदुगुमलबा को माइक टाइसनदगी तमकपा नत्रगा माइकल जैक्सनदगी तमकपा पुंसीदा सोइखरबा मियोइबा क्या दै तमकपा अदुगुम्बा विनिंग ट्रिक्स क्या अमसिदा एगी हाइबा लाइक टू सुयावरी एगी शो सिदा सोइ डिस्कस तौजरकनिको मयाम बोरिंग दी ओइदेको यांगी पुंसीदा आइना खंगजबा खरा आइना तमसिजरबा खरा शेयर तौजबनी हौजिक मतमबुदी याम खरा हौजनखरे ngasiगी ओइना ख्वाइदगी इंपोर्टेंट ओइबा टॉपिक अमदा आई लोइसिनजगे सी मदुगी टॉपिक तो आई हुजि लाक्सरगे सेकेंड अमदा पिउ इसिंग थक्सगे को मयाम अदुम सजेशन पिबिरो मयामगी वैल्यूएबल ओइबा अदुमलबा कमेंट सिंग पिबिरो मयामगी नुसीबा सपोर्ट नतना आइना खंजरिबा इगी इनिशिएटिव से ऐसे जस्ट शो को पांथोक सगे प्रोग्राम को पांथोक सगे ना तौजबा इगी इनिशिएटिव नचदे ऐसे कोई समाजसिदा इरेचा सिंगी कहतारे तुंगदा हरकदबा हुजि हुजि लैरिबा पुंसीदा सक्सेस ओइनिंग बदु ममियोइ सिंगी पुंसीदा मतेंग मचाक अमतंग ओइबा ngамजरगसु आई पुंसीदा मसिगी माहि याले न खंजगे है न लोकचबा अदुगुम्बा इनिशिएटिव नि मयामगी सपोर्ट तौबियु मयामना यारिंगे मयामना इहाकी मणिपुरी ब्रो थॉकचम मणिपुरी चैनल से मयामना अदोमगी खना चानाबसिंग शेयर तौबियु यारिंगे मैतै मचा मणिपुर अमसुंग मणिपुर की मपानदा लैरिबा बराक वैली दा लैरिबा असम की मखन मखन मफम मफम क्या दा लैरिबा त्रिपुरा की मफम मफम क्या दा लैरिबा बांग्लादेश दा लैरिबा पृथ्वी की एनी जगह दा लैबा मैतै मचा सिंग दा यारगदी सी यहनबो होनसी मसिदा मयामगी सपोर्ट आई दरकार लै मयामगी सपोर्ट नतनदी आई हाइबा सी सबना खंजरिबा आई इनिशिएटिव आई विजन से थुंब ngamjaroi aduna mayamda
सिगुमलबा सपोर्ट से पीबीयू पिनबियू हाइना मयाम दई नलुकना आई खुरमजना हाइजरी मखा ताजगे सॉरी blueprint lag sage ko blueprint se jaka tari se blueprint se da koi passion purpose vision mission goals targets si se mathangi khoi gi session da detail one nei nagani adu bunga si marak si da khwai digi important oi port amai brahmastra ma share tawjarang si loidri da sidaina ham da passion have se thami purpose ki mamang da ko maram de passion ga purpose ka se husband wife ni ai sigi slide sigi matung da yabum ai sagi picture se pusin jarage wari sanam da nuai na ba passion ga purpose ka se husband wife ni ai gi wakhan da di ko ani se thado pa yadi ai gi life to purpose sama sem doi se ai passion ge align tawdraga di ai purpose to success oi ba gam kari gumba ai gi passion am do ina khangja tara so gifted talent su khangja tara su ko ai gi purpose sama like the same da tara ga di adu chana ba purpose sama same da tara ga di passion do kaim kan nga sai gi limited life do loi sengani ba ma thabak to di ma pamjani gifted talent da thabak tawni adu my life to level 1 cha doi tang pan da samaj ta karim ta mana impact over gam mo aduna passion and purpose ai gi wakan da di husband wife ne ba adubu sawa hen ba di purpose ne hele magi amada ko purpose yaudra di punsida agi punsida meaningless ni ba purpose sai se kai no hai kan da why do you exist aina punsi ma chahi marfu humutra cha mai ne hingjaram doi se aina hing do se kari hino ba why sini purpose se ke sunati ba aina punsi sida atopa definition ama hai taraga di aina chahi cha ma natraga marfu humutra aina hingjaram doi se sigi matam sida ayon da isona pire but aigi matam amasung aigi life energy se investor am doise kari dan over investor am doise sigi investor bagi purpose ne ba aigi life purpose aise si define ta udraga nei ka ngauna na hindoris ko ado sigi magun se sigi power se yam ba si power amakak ai brahmastra oina share to jaram ge mayam da si ko loisandri mangda purpose की power से क्या चाहोगे why है बसिगी why ऐना तौरी से करीगी नो है बगी को purpose से क्या चाहोगे दो सी की power से ए हुजी slide अनी खत्ते share हो जाएंगे slide हम खत्ते तामिन सी को मैं आंगे feedback तुम पीबी रहो ऐना share हो जारी सीधा सी पाम दे सी फजकी सी खरा what की है दो तुम comments पीबी रहो ऐ तुम improve तो ना नोमो की level next level से ना होना चाहिए ऐ हुजी slide से मैं share हो जाएगी को mayam sigi picture se yengbiu aina share to jari se yum mani hak lei yum mani sigi mango nani sida upa kama thai ko mayam si ubi ko se upa kama lei aina mayam da haije ke aina forum kya da meeting kya da natraga aina khogi speech delivery kya da wahang se hangi ai ngasi su mayam da hangje ke adom isa da hangbiu isa da hangbiu kari gumba bro Thockchom na aihak na som da hairi ba sigi p1 hariba point 1 sidagi point 2 sida lang amda lang thu wen aina hairi point 1 dagi point 2 da khongna haibadi mangon amadagi mangon amadam da lan thu chatpi wen adom chatpi gadra kharamna khalam ja karino ma haisu ai thabak leidam mi ai point amadagi mangoram de lan sana doi se ai kari maram gino hang pajai kanam na bro Thockchom se he is a good person mayang gi phana ba khan ba mi ni ma na hai ba se dum yarage ko ma hai ba se yarage ai lan tho ge hairaga dum salo nan tho gi jai ba p1 sida gi p2 sida ado mi kharam khan ba jai ko ai kai kana don ai lan tho bo di yai ba kari gi lan tho toi no kai ni khan bu su yai ba matang sida ma khoi gi ai answer ma hai ge ai lupa lag ma pi ge ba aina check ma sign tau le re ko lupa lakh mo pai le re ko lupa lakh se cash kara suppose si se ai lupa lam pai re lupa lam ni khan biro ko lupa lam pai re se lupa lakh ma ai se mayam gi da ta i tham ja re ba kari gumba p1 se gi p2 da
हेक लांथोकपीबा मीदो अदुदै लुपा लाखसिमा पीरनेबा दोमदो अदुदी लांथोकद्रा इसादनी कोई हंगिसे ताबीरिबा यंगबीरिबा मियोतनी यंगी हंगिसेको कमेंट पीबिरसु कइसु काइदे अइना लुपा ला अमा पीनी सिगी युम सिगी सी मांगोन सिदगी पी 1 सिदगी पी 2 बोतो लानबियु अमतंग खोंगना चलगा सी क्याम सांगे आगे सी मतेकसे फुट 10 मोइबे जाय नत्रगा फुट 30 मोइबे जाय युमनी सेको लुपा लाम पीगे हदी मी क्या लांथोकनी अदो अइना फोरम दा हंगम कांदा को ऑलमोस्ट 50-60% मीदी अदुम हारेबो लांथोकेना खरम खले करिनो मा हाइजु लुपा लाम पीगे हाइजु करी मरम युनो का हाइरा कंफ्यूज ओबिसु यावे अदुना अइना अदुम फोरम दा हंगम कांदा 50-60% मीदी अइन लुपा लाम पीने हाइबा कांदा को लुपा लाख से खुत्तगा पाइरगा अदुम हाइने कोइना को अदो हाइबा कांदा 50-60% मीदी अइ लांथोकनी हेना मखुत थांगले अदो नेक्स्ट टाइम ओय मोहंग मोहंग जगे अइना हाइरिबो उपाकसे बिल्डिंग अनि हकी 10 फ्लोर इ पुखत खरे उपाकसे 10 फ्लोर वांग बिल्डिंग अनि निको बिल्डिंग अनि से टॉप ता को इ फ्लोर कने उपाकसे थारेबो 10 फ्लोर नि कोइसे मथोन 10 गी मथकता 13 सुबदा अदुदा अइना करिगुंबा हंगबा दोमदा जिगिबिरिबा सोमदा पॉइंट 1 सिदगी पॉइंट 2 सिगे लांथो लुपा लाम पीगे कना करा लांथोकनी सोम लांथो पीगद्रा इन हाइसे 10 फ्लोर द लेरिबा फ्लोर अखोगी उपाक से सिदा थारेबो उपाक से पॉइंट 1 दगी पॉइंट 2 द लांथो उ एना हाइ कांदा को कना कना लांथोकनी मी क्या लांथोकनी इसा लांथोकद्रा सी हंगबो कांदा इन फोरम सिने इन फंगजरकपसे मी कनामदा मखु थांगते लोइना खु थांगला मद लोइ हाइदा हरे ओके अदु मतुंग दैना मु नेक्स्ट क्वेश्चन हंगिबो मुन्ना ताबिउ को अइना अहामदा अइना हंगजखरी से सी से पॉइंट 1 दगी पॉइंट 2 द लांथोप इसम चमना लांथो हाइबदा सम 10% मुबा यारकपा ब्रो से फब मिनिमा हाय यारगे को अइना लुपा लाम पीनी हरप कांदा सेम सी लांथोप कांदा 50-60% खुद थांगलंबा अइ लांथोकनी काइन अदो अइना 10 फ्लोर द इ उपाक से पुखतकीबा कांदा को खुद थांगलबा खुद सिंदो लोइना मखा तारे कनाम तसी लांथो जात्रे नेक्स्ट इन हाइरे मोइद P1 सिदा लेरिसे नंगनेब P2 सिदा नंगी इमा सिगी बिल्डिंग सिदा नंगी इमा दो सोलबी इमा दो सिदा लेब बिल्डिंग से मई चाकले पॉइंट 2 सिदा पॉइंट 1 सिदा सोम लेब न लेबिरी बिल्डिंग अनि सो बिल्डिंग सिगी टॉप फ्लोर सिदा सोंगी इमा दो सोलबी इमा दो सिदा मई न चाक तोरे बिल्डिंग से मई चाकले सिगी कंडीशन सिदा सोम से पॉइंट 1 दगी पॉइंट 2 द लांथो पीगद्रा लांथो इद्रो मुन खनबिउ को अइना होल दु द अइना हंगिबा एनी जगह दा हंगुबदा सिगी वाहंग से अइना हंगुका द 100% नि खुथागले 10 फ्लोर सो जेसनु अतोप बिल्डिंग दु दाइगी इमा दो मई युम द चाखले मई चाकत्रा इगी मा से सीदोरेबा अइ लानगनेबा लाला इमा दो एनी हाउ तो न पुथोंग बलंबी मई सिनगने मसिनी वाई हाइरिसे सिनी पर्पस हाइरिसे अइना इमा की पुंसी दो कल्लुबदो अइगी पर्पस ने मतांग दो अइगी वाई नेबा वाई दो अदुमतिक स्ट्रांग वरी खै को अइना ने पुंसी दने चैलेंज फेस तो बसे डिस्कम्फर्ट फेस तो बा अवाब फियम लांथो गइना कनो तो बसे एक्शन लो बसे अदुगी दम तैगुंदा मनुंग दगे गुंदा कहतारे थौना तो पिरकनी अदुगी दम तैगुंदा पुश होइगे रॉकेट लॉन्च तौबद को रॉकेट की मनिंग द ब्लास्ट तौब पुर कनो कैबिनेट हम जाओ के पोर्शन हम जाओ को सिगी ब्लास्ट हो इनो कनो से रॉकेट से इल्लिनेब इल्लग माइ नेक्स्ट लेवल भो चलिनेब दो मतुंग द मागी पावर द लोरप कांदा अनदर चैम्बर ममु ब्लास्ट तौरिनेब ब्लास्ट होरगा दो एनर्जी पीरगा मासे नेक्स्ट लेवल ममु जाउरिनेब अदुमाइना कहतारे माइ डेस्टिनेशन आफ्टर डेस्टिनेशन आफ्टर डेस्टिनेशन तौरगा माना सरकदब मफम मून नत्रगा मार्स नत्रगा एनीवेयर मफम द यौरिनेब अदुमाइना पर्पस से मसाइगी ब्लास्ट तौरिबा दुगुंबा एनर्जी के दुगुंबा केनेदुने चैम्बर दुने आई एग्जांपल हम हाइरके कनागुंबा मा सिनहान अखोइगी अफ्रीका की एयरटेल अफ्रीका की एमडीसी और सुदीप तो चौधरी मागी पर्सन दा हाइरबो वारी नि मैम शेयर तौगे के सिनी खुदोंग चाबा इसे अइना अतोप लोन दा अतोप प्लेटफॉर्म दा इन तमसिनजरकपा
example kaya tricks natraga strategy kaya serious oi na imalon da Meitei macha sing da ai imalon da share tawjabni ko sigi opportunity se ai manghaning de mayam support tawiyo sida magi oiba loan da mana hairammi Mr. Sudipto Chaudhary just last week the my conversation live show the conversation to matam da ma haibirame kanagumba ma karigumba why se karigumba clear oitardi purpose se karigumba leitaragadi magi kaya tare punsida thoiba no magi problems mayam do adu mana khudum chalaga adu kaya ta lakthuraga adu overcome toraga magi target to achieve tawna honaragani karigumba mana purpose ama yaudradhi no magi punsida thoiba discomfort mayam do adu na ingonda khudum chalaga ai thabak to honaba lepkani for example ai wam haijegi ko kanagumna Mr. India winning khalase Mr. World winning khalase natraga Mr. Universe winning khalase my body building da ko ado ima ke dawni asisina my life ki vision ama leire purpose ama oigireba ado ima ke dawni nung chugera nungsa sagera flood thokera whatever so oijesanu ko mark se kanamtana kento bungmoiba lephan manga moiba stop to bungmoiba man gym chakani nomada ani rak chakani pung mari manga taruk tere chema sanagani masa se body se same ngani ba my level achieve to na maramdi maunda fire ga sai gi rocket ki maning ga leiriba chamber do yauri ba chamber se kari no Mr. World dunia ba adu tung do ma hona ni ba kari madu yaudra dike dawni gym da lagwa ai isa gi fitness center ma so ichal aina dum run to ji ko fitness center da lagwa mayam se almost 60-70% से 70-80% से खरा नहीं हो रहा तो ये करी की ना हो रहा हौरप का माई मसल दो खुद कसे खरा योट पार दे नारक कोलक अदि खले रगा तुम तलक से मरम होइना तुम तोखीब कंटिन्यू तौदीब अदुगी मरम दी करीनो मागी डिस्कम्फर्ट तो मावन पेन अम फौरबदो एनी लंबी द थोइए बसे एनी लंबी द कराउना लाइक तंबसिसु को लाइक पाबस तल्लेब आई इसासु लाइक पाबा याम तल्ले इसेंग हारदी लाइक पाबा तनबा aduna adugu miduna punsida topper wi yaroy adura kariguma mai punsida topper mo ide yade na mana purpose sama vision ma tam gitaraba any situation le reso no ba ma se hona gane amma koi ki kehta re mai power failure hoigera natraga mai lakera ising chawgera whatever condition hoise no ba ma dum ma like pan hona ni ma hona na ba ma gi topper do ina ba hona rakani aduna life the purpose sama isagi yaudra कहता रहे पुंसी दो मीनिंगलेस ने अइना करीगुंबा अइना कनोगी नंबर 1 क्रिकेटर अम ओइगे ने खल्ले खलसे अदुइदि अइना क्रिकेट प्रैक्टिस तौबदे केमता इमोने कन तौरोय कहता रहे नुंगाइ तब पोयेबा नोमगे नारक जाए नोम बॉडी पेन उरक जाए हक्चांग थिंदोरक जाए असिगुम फिल्म एनी फिल्म द मासे प्रैक्टिस तौबद माई कनोदना मसागी फायर और मनिंग दे इनगनियो अदना ngसागी मई जाप बिल्डिंग दो अदुरसो आई चटके न खनबदो अदुबु ngसागी पर्पस इमा दो दुगले रमद्रगदी मई दो बिल्डिंग मई चामद्रगदी रुपा लाम पी गैसु आई गेसु चनिंग दियो कई काना बनो रिस्क तो लौदना but आई why दुमा आई purpose दुमा लेबदिना purpose ने ngदा पीरिब थौना दो अदुगुंबो power दो अदुनी life की purpose से अदुमति important होय पुंसिगी खोंगेल से हिसाम हिंदोय से हिसाम सिदा अवा अना अवांग अनेम मखन मखन की मी मखन की situation मयाम थोगने पी प्रम की पुंसिद थोयब माई level दा अदुगी situation मयाम दना ई पुंसिदा अवाब म नुंगाइ तब म चै थेंग म discomfort म pain म दुम पीर पीर चटकनेब हारिबा अवाबा चैथेंग नुंगाइतबा पेन अदुनाने अइगोंदा माइथीबा पीरगा इसे पुंसीदा ममांग चखतपदा अइगोंदा ब्लॉक तौयेबा अदुना इ पुंसीदा सक्सेस ओइबा ngamhandeeba प्रोग्रेस ओइबा ngamhandeeba हारिबा पोसे कमाइता ओवर पावर तौनी ओइ हारिबा पोसे ओवर पावर तौबा ngamdragadi ai पुंसीदा ममांग चखतपा वाहनथोक लेना सक्सेस अचीव तौबसे पॉसिबल सुंगै ओइदेबा अदो कमाइन तौरगा सी ओवर पावर तौगनी हाइ कादा सिगे अमतंग ओइबा गुलीदी नत्रगा अमतंग ओइबा मागी प्रिस्क्रिप्शन दे हिदाक की करिनो हाइ कादा have a purpose in your life have a well defined why for your life ai pusi the purpose sama why ama layoba yam thina well defined oiba ado iding asai gi discomfort pain pusi gi chaina mayam leiduna mi oiba gi surrounding leba mi mayam sina singdana bo hona ba natraga whatever ai pusi the thopa road block mayam do pusi ki guli sina igonda power piraga
ngasai gi chamber blast of chamber do madu gu dumaina act tawraga ingoda energy se piraga ingoda push tawraga agi success ki manak ingini eba aduna purpose sama define tawbase punsida khwaidigi ahan ba thabagi punsi hingba hodringe da purpose se hana define tawbagi da ka tai adubu unfortunately ngasi tang pan se hingi ba myu sing sida ko 99% mi purpose leiti makhoi na hari purpose to machine nairang ne idi sigi damang ka tawine na adubu aina hari ba sigi scientific way sida ko masana research tawraga expert amadagi validate tawhalaga masana masagi talent hidden talent passion se scientifically ko as per process tayang pa na fall kraba myoising Steve Jobs kumba Nelson Mandela gumba Mahatma Gandhi gumba ko natraga keno gumba Bill Gates kumba ko adaidi Mark Zuckerberg kumba adugumba myoising dra mai punsida life purpose sama define tawri dumaina as per process magi passion do define tawraga purpose sama same base 99% mi tawdi adu toram taragadi largely ayam mi punsida Mark Zuckerberg oirangoni largely ayam mi punsida Steve Jobs oirangoni Nelson Mandela oirangoni Mahatma Gandhi oirangoni adugumba myoising oirangoni adugi formula du mang ina phangjarag do mayam da share do doise adubu aina haija doise yarenkai aigi sigi information se mayam da aigi channel YouTube channel Bro Thockchom Manipuri channel subscribe toubiyu laibak thibadi aigi show sing che yengbiri ba miyoi sing hoji hoji ko aigi follower natraga subscriber se masing yamna li horok bata ngai manina haiba aigi initiative se adubu laibak thibadi ai se yengbiri ba show sing che yengba mayam sigi ko 90% mi se subscribe tawdiba aju subscribe tawdragadi kaidoni haida mathangi aina important oiba point ama ai simdi haijage aigi show sing sida aigi platform sing sida wathi warem pusida mamang chakhatpada apan ba piga da banatraga kana ba oiroi do ba at least kana ba oiroi do ba poram da share tawje roi haina isa na isa boi wasai ko mayam punamukta yaragadi mioi bagi punsida wahanthok leina hingba punsi ma hingbada dakata ba masak ma do isu hapa natraga at least positive energy khara create to bapot natragadi aige platform sing sida share to roena ina khanje ko adu sigi pot se sing haragadi subscribe to bidragadi aina mathang kari gumba aina important eba content ama aina share to roda adum de alert la way adum khangbi roi adum miss to bay adu yaragadi adum daina yamna taksa gani natra adum tambigani hai bagi wapun natabi dasu ko adum nasu aidom de so contribution aina invite tawjari adom gi support su da ka tai adom na ahen ba tongan ba hena phaba kari ma thought process ama idea ama le bi daragadi ado ingon da share to biro ai adom ne su tamjage ko ai se Wahanthok leina success oba punsi ama hingbagi best student ama oina topper student ama oina ai punsi su pale jage ne khanje tamsin ba lepting asi su lepoi tamsin na dum chatkani ba adom de su tamba da ki su kaide ado aina khangjaba sing de su aina share to jage aduna aina haijari se yaringai Bro Thockchom Manipuri channel YouTube channel Bro Thockchom passion to prosperity coach degi agi Facebook profile si yaragadi subscribe and follow toubiyu adaidi yaringai sig information sing se Meitei macha ko Manipur ki mapanda leiba India ki mapanda leiba Meitei macha sing yaringai khangna chana sing share toubiyu maramdi Meitei macha khudingmakki punsida successful oiba Wahanthok leina success oiba sorry amuka haijage ko Meitei macha khudingmakki malem sida leiba Meitei macha khudingmakki punsida Wahanthok leina success oiba aduga punsi ma hingbada dakata ba guidance to phangbagi adhikar lei adugi guidance to Wahanthok leiba punsi hariba sigi platform se khoi mayam punna seminasi adongi suggestion pibiro adom naingonda support tobiro aina khangjaba aina share tawjage sigi sina khoi pandam oina vision oina thamsi purpose oina thamsi ko mayam matam su thengjale hariba ngasigi Wahanthok leiba punsi episode number 3 si mayam gi punsida atraga mayamna interesting oikiba natraga value tamsinja ba value khara koina discuss tawkibani hai taragadi like subscribe tobiro mayam share tobiro mayam gi support mayam gi nusiba sigi damuta hanana Thagatchari matang asida gasi masi haijaraga ngasigi Wahanthok leiba punsi episode number
3 asi mayamdagi loisinjabagi jathang adu laujari aroibada amuka hana thagatchari nungaina lebiyu please take care keep growing